Hrvatski pisac, pesnik i prozaista Rade Jarak objavio je u Beogradskoj laguni svoj novi roman pod nazivom You Puzzle. Početna ideja romana nastala je iz želje da se kroz pripovest o sudbinama 4 generacije jedne nacionalno mešovite porodice, poreklom iz Dubrovnika, prikažu i žižne tačke jugoslovenskih nedaća, ali i čitava epoha od perioda između dva rata do danas. Roman You Puzzle, kao što sam naslov kaže, on jeste zamislen historiografski. Međutim, on je krenuo, povukla mu fokus jedna obiteljska priča malih sudbina koja je odnijela priču na jednu drugu stranu. Razni komentari koji su bili i kritike i osvrti na taj roman govore, jedan dio govori da je to bijeg od historije, drugi dio govori da je historiografski roman. Što meni na kraju i nije tako bitno. Bitno je da se pominje riječ historija. Znači, taj roman svakako ima nekakav odnos prema historiji. Mozaična struktura slagalice, sastavljena od događaja iz života članova porodice Romić, koji nužno prate istorijska događanja, ipak nije prerasla u banalno poistovećivanja i prepoznavanja. Bez obzira na pretencioznu zamisao da se obuhvati istorija Jugoslavije, ovaj roman je uspeo da nepretenciozno preraste u snažnu klembajevsko-budenbrokovsku priču o propadanju porodice. Kao što su te veliki događaji u historiji obilježili epohu, također je mene uvijek privlačio problem porodice. Također je porodica imala svoj razvoj kroz stoljeće i takozvana moderna porodica, pa postmoderna porodica. Porodica kao nekakvo srž obitelji, djece, roditelja, me uvijek zanimala, uvijek mi je bila inspirativna i zbog toga sam prebacio fokus na to. Dodatni pogodak Jarak je ostvario i odlučivši da, ponesen sopstvenim boravkom u Japanu, u priču uvede egzotični lik Japanke, što će romanu omogućiti i neophodnu imagološku vizuru objektivnog posmatranja i subjektivne nemogućnosti da se razumeju sva ludila i nonsensi srpsko-hrvatskih odnosa, ali i šire jugoslovenskih slaganja i razmimoilaženja. Mnogo stvari koje se tu događaju u romanu proizlaze iz mog osobnog iskustva i Japanka koja se pojavljuje, koja je jedna od glavnih likova, na neki način, na jednoj razini unosi dozu ironije u čitavu situaciju, jer između Srba i Hrvata znamo kako se sve odnosi, a sad odjednom se pojavljuje neka Japanka kojoj na kraju tu ništa nije jasno šta se tu događa. I ona na kraju praktički bježi, valjda im bilo dosta svega više. Jedan od najvećih aduta ovog romana nalazi se u činjenici da Rade Jarak, slikar po profesiji, posjeduje izuzetan dar i oko za opis, nikada dosadan i očekivan, a opet realistički precizan. Tako da, osim širokih narativnih zamaha, zahtevne teme i intimistički svedenih priča glavnih junaka, kao dragocene vinjete romanom dominiraju i nesvakidašnje uspešne deskripcije. Dok pišem, često se zamišljam situaciju, zamišljam likove, pokušavam vizualizirati scenu i na taj način ulazim u detalje, što je bitno uvijek kod pisanja romana, jer kod pisanja romana bitna je stvar prezenta, znači da se prolazi kroz sadašnje vrijeme, kroz mnogo detalja, da naracija bude uvjerljiva. A tu mi dosta pomaže to što sam završio slikarstvo, pa onda to mogu često puta vrlo snažno vizualizirati sa više strana.